Mbukeli siyabingelela kuwe khasimende lethu esilithandayo. Phela njengoba sivuka ngovivi nje sikhohlwanya ubuthongo size la sizosakazela wena ingqenzi vele yohlelo Ekhaya Jikelele. Sethembeke ukuthi niyaphila ezingxenyeni ezahlukene zezwe. Impela sonto enkulu ke kwabanye. Phela bahola ke abomhla ka15 ojele madoda ofateri bahola nothisha egathapha madoda. Hayi cha nathi ke bantu ngolesithathu hawo inkosi ivakashele ngakithi nathi izolile. Akekho ke ozolokhu ethi awuzame phela ufa ku2 yazi ngizokubona ngematende. Igama lami ke ngunoxolo wakwaMwalihle abangane lemhlophe qwa kanti ke lohlelo Ekhaya Jikelele. Kholosa this weekend umuntu umnandi akekho landela omnye ngemuva. Hayi tu iyadlala kaloku ibafana bafana. Bukeli masibulise ngalensasa umhla wesibini kweyomdumba. Ngoku ke siza kuwe sizilungiselele ngoba kaloku asinako ukuze emoyeni siphaphatheka kwaye ke akukho kwasidinga sokuba side sifaka amatye ezibhokothweni ngoba uvimba esinawo wanele kuba usigcine singagungqi. Ukanti ke ukungqina oko elobango mbukeli nangamanye amanqaku esesakuphathela wona. iUniversity yaseMntla-Ntshona ithi iphanda izityholo zabafundi abamkelwa kweli ziko ngokufumbathisa abasemagunyeni. Kanti xa sijonga ke kwezemidlalo uMax Maponyane uthi ibafana bafana ingayiphumelela itumente yalonyaka ye-AFCON. Nathi mbukeli apha Ekhaya Jikelele sinqina ngazwinye sithi ewe ibafana bafana ingayiphumelela le tumente. Ndimlo ke unonkanyezi lembukeli inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye. Ithi igqame kaloku xa kuphuma kanye le rure njengomahle ngothi mazipho mamshukuma umazondwa ngento zakhe. Mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. Abaphathi beUniversity yaseMntla-Ntshona bathi baphanda izityholo zabafundi abamkela kweli ngokufumbathisa abantu abaphantsi kolawulo lwale university. What we need to do is to get as many voters as possible to vote for the parties in the multi-party charter. Amaqembu ezombusazwe ehlukene azokalise ukungenami ngezinye izinto 8 ukheso likazwelonke oluzobanjwa nonyaka. Lamaqembu abenqanqa intsha kulelizwe ukuthi iphume ngobuningi yobhalisela ukuvota. We might go all the way. Yeah? If you ask me, we might go all the way. Iqala lebhola ekhatywayo uMax Maponyane ufunga umuncintupa ukuba ibafana bafana ingaphumelela itumente ye-Africa Cup of Nations. Ibafana bafana iza kuqubisana neCape Verde ngokuhlwa kwangomso. Abaphathi beUniversity yaseMntla-Ntshona bathi baphanda izityholo zabafundi abamkelwa kweli ziko ngokuhlawula amawaka eerandi kubantu abaphantsi kolawulo lwale university. Le university ke yazise amapolisa ezizityholo ukuze aziphande. Kuyaqhuba ukubhalisa kule university njengoko sekwamkelwe abafundi abangaphezulu kwe-11,700 kwizicelo ebezingaphezulu kwe-181,000. Abafundi bayaqhubeka bethontelana ukuya kwiziko ngethemba lokufumana indawo kodwa uninzi alwazi kuba kukho indlela yokwamkelwa. Kutyholwa ngokuba kukutsala nje umnxeba kunye nesixamali esifikelela kumawaka ukuze wamkelwe. Omnye umzali ogama lakhe lingachazwanga ngenxa yokhuseleko lwakhe uchaza ngokwenzeka kweli ziko. Uthi isicelo sendawo siyathengiswa kweli ziko ngesihlanu samawaka eerandi nokuba utsala nzima usukaphi ukuba nje awunayo loo mali awufumani indawo. Abaphathi bale university balumkise abo baza kuba ngabafundi kule university ukuba bangazibandakanye namalungiselelo anjalo. We are in the process of investigating those and we seriously would like to make an appeal to members of the public, to parents, not to be caught out by these people. The only way that you can get admission to the Northwest University is by having a final admission letter, and then the payments are being done directly into the university's account. From the 11,700 plus students that we can accommodate for first years, close to 10,000 of them have already registered. Inkqubo yezemfundo yeYunivesithi kulindeleke kuba iqale ngomhla we-12 kule nyanga.
Umnyango wemfundo ephakeme nezesayensi uthi khona inqubekela phambili mayelana nokulwa nezinga labantu abasha ababhuquza emakhaya ngokunjalo ke nokwentuleka kwamakhono amqoka kuleli. Lokho kuhlaluke emncintiswaneni weyinsuku ezintathu iWorld Skills eThekwini lapho khona abambe iqhaza abidlisela nogageni ngemisebenzi yamakhono afundelwa emalokishi abizwa ngama-TVET. Abazonqoba ke bazomelela kuleli mncintiswane nomhlaba kulomkhakha eFrance ngomandulo nonyaka. Intsha ebalele emakhulwini amabili ikhombisa ngamakhono ayo emkhakheni eyimvela kancane. Inhloso ukutshala uthando lalemkhakha entsheni. iWorld Skills South Africa uhlelo lukahulumeni okuhloswe ngalo ukugqugquzela imfundo yasemakholeji ama-TVET. Abantu abasha bathi bayizwe egazini lemkhakha. Ihulumende ingayenza okuninginyana kodwa bona bayadlala indima yabo because nami ngisponsora i-government ukuze ngifike la ngikhona namhlanje. Intsha ikhuthazwe ukuthi ingayibhekeli phansi imfundo yasemakholeji. Uhulumeni uthi inhloso enkulu ngalolu hlelo ukhiqiza abafundi abenza imisebenzi yezandla abangu-30,000 ngonyaka kuze kushaye u-2030. Bonisana ukuthi imaphi ama skills afunakalayo la eMzantsi Afrika ukuthi sikwazi ukuyenza ukuthi industrialization yethu esumzansi futhi nokuthi kutholakale nemisebenzi. Lo mcimbi uzophinda usingathe uhlelo lokuhlomulisa abafundi ngolwazi oluthe thuthu emkhakheni abazoyikhetha. Ezindabeni ze-SABC ngingunonjabulo Mtunga Makamu eThekwini. Inkokheli zembumba yamaqela aphikisayo zithi ayamkeleke yokuba babe 43 million abemibeli abaselungelweni lokuvota kodwa ke bayi 27 million abakumqulu wabavoti. Amaqela li-11 kulenzakathi abambe umsitho wokukhuthaza kubhaliselwe uvoto kwihholo lesixeko saseGauteng apho ke ebongoze abantu abatsha baphume ngendlu bayokubhalisela ukuvoto ngalempela veki umhla wesithathu nowesine. Ishumi elinanye lamaqela aphikisayo amelweyo kule ndibaniselwano akwiphulo lokuthundeza ngakumbi abantu abatsha benjenje akuya kubhalisela uvoto kule nyoba yokugqibela yobhaliswa ngempela veki. Inkokheli ye-DA uJohnston Eisen ubalekile umbuzo othi xa kuye kwenzeka lamaqela adedise i-ANC kulawulo kolunyulo luzayo ngubani okubekwa phambili lembumba njengomongameli welizwe. What we need to do is to get as many voters as possible to vote for the parties in the multi-party charter, to vote for the parties that they see best represent them, and then be able to give them the power to be able to have the conversation about who can be president. Amaqela bongozi abantu abatsha ibengabo abavelisa urhulumente omtsha ukuze ilizwe libheke phambili kodwa khalazela kungaphumi kwabantu ngoninzi bayokuvota. In 2024, the majority of people of South Africa must go in their numbers to the voting station to vote out the government that has failed and destroyed our country. Are we going to allow that 27% of eligible voters determines what happens with the future of South Africa? We are also people, vote, register, and let's make a change. As the ACDP, we are going out all stops to make sure that we encourage our people in every VD station to go and register so they're able to vote. What we want is to energize those who have actually stayed out of voting to come back into the vote and vote. We can get together as a country and we can show all the other people what is important, and that is that we vote and that we bring that change. We are a new party, we need support from the people of South Africa. We also joined the multi-party, so we need support. Abemi boMzantsi Afrika bangabhalisa kubuxhaka-xhaka bobuchwepheshe kungenjalo bathi qhiwu izazisi zabo babheke kwizikhululo zobhaliso ngomgqibelo nangecawe phakathi kwentsimbi yesibhozo kusasa nesihlanu emva kwemini. Umengameli uCyril Ramaphosa uzokethula inkulumo ayibhekise esizweni isona ngesonto elizayo. Umengameli Ramaphosa ubengamele umhlangano wecabinet yakhe obizwa ngelihutla emzini wombuso weyivakashi isifako Magathu. Kulomhlangano ke kusuke kubukezwa inqubekela phambili eseyenziwe kuleminyaka emihlanu edlule.
Abemi boMzantsi Afrika balindele ukuba umongameli Cyril Ramaphosa bhengeze usuku lonyulo oku kuza kuphawula ukuphela kolawulo lwesithandathu lorhulumente wentando yesininzi. Kwezi ntsuku zimbalwa zizayo umongameli kunye nesigqeba sakhe baza kuqwalasela impumelelo yabo kwanemingeni ebijongene nolu lawulo. The issue of the appraisal of in terms of our performance and the commitments made, the President will deliver that in SONA. He'll address the nation and clarify the progress that we've made, not only on the commitments of last year, but on the commitments of the 6th administration, as I've indicated. Nangona ingxowa-mali yehlabathi IMF ibonakalise ungabi nathemba kuqoqosho lweli, urhulumente usenethemba lokuphucula uqoqosho. The picture, if you recall, we had Census 2022 results, and they came out and says, yes, South Africa of 2024 is different from a South Africa of 1994, and completely different from a South Africa of 1990 and South Africa of 1989. And that picture, where we've got electricity, though we've got load shedding, but the bottom line is that people are still able to switch on electricity in your household. Lentlanganiso izinyaswe ngawo omathathu amanqanaba orhulumente naquka abaphathiswa namasekela abo, iinkulu baphathiswa zamaphondo, abalawuli jikelele bamasebe neenkokheli zombutho masipala isalga. Iziphumo zale ntlanganiso zizakhupha umhlahlandlela walo nyaka kwaye zizakhutshwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kwintetho yesizwe ngoLwesine kule veki izayo. Inkokheli yombutho wezopolitiko iBuild One South Africa uMusi Maimane imemelela ukuba urhulumente alilahle inyathelo lokubhena kwisigwebo senkundla sokuba izikolo, izibhedlele nezikhululo zamapolisa zikhutshwe kucimicimi wombane. Maimane kunye neminye imibutho eyahlukeneyo iza kukrweca ijaji eyintloko kulandela ukuba urhulumente ewuphosile umda wokuba athobele isigwebo senkundla ephakamileyo yomntla eRhawutini. Urhulumente ube enexesha ukuya kuthi ga ekupheleni kukaJanuary ukuthabatha amanyathelo ngakumthetho wenkundla ukuqinisekisa ukuba imigqaliselo ingqingqwa ukuthintela udanyacimi ezikolweni, ezibhedlele nakwizikhululo zamapolisa. Inkokheli yebosa uMusi Maimane ithi eminye yemithombo yemveliso zamandla ingasetyenziswa ukugcina umbane uthetha kumaziko karhulumente. Uthi urhulumente unendelelo ngakwinkundla ngokusilela ukuthobela We've written on an urgent basis to the Minister of Justice, to the Chief Justice, to require that there must be an urgent ensuring that this case must be heard immediately on an urgent basis. And pending on that response, we'll then file the motion, because we are of the complete view that as load shedding carries on, you can't allow the government to keep filing appeals and then going to another court of appeal and then the Supreme Court of Appeal. It's frivolous. Kananjalo inkokheli yebosa izihlabile izizathu ezinikezwe kumaphepha enkundla zonobangela ukuba urhulumente engenokwazi ukubona ngasonye nesigwebo senkundla. A household takes itself off the Eskom grid by simply putting solar panels. So why is it that it's impossible for schools to do the same? They claim that load shedding is the only way to stabilize the grid. That's another utter nonsense. Ukanti uMaimane uthi uhlaba ikhwelo kumphathisa wamashishini karhulumente uPrivate Gordon nomphathisa wombane uRhosiyense Ramokgopa ukuba bawuyise oku akubiza njengokurhuqa isidima elidakeni nokusisibheno esinganqamenanga nomgaqo siseko okumelene nesigwebo sikacimicimi. Ibhodi lesikhwama esixhasa abafundi NSFAS lingene esivumelwaneni nenhlangano emele imikhandlu yabafundi SAUS mayelana nokwelulwa kwesikhathi sokuthi abafundi bafake izicelo zesibonelelo zeNSFAS kusukela namhlanje kuze kube umhla ziyi-15 kwephezulu. Phakathi kwezinye izinto okubhungwe ngazo udaba lokuntuleka kweindawo zabafundi zokuhlala. Mbukeli njengamanje ngocingo sixhumana noZolile Zungu, yena ke ungungodi wezemfundo lapha eUniversity yaKwaZulu-Natal, uzosichazela kabanzi njengobumqoka balesi sivumelwane kanye phela nokulungela kwezikhungo zemfundo ephakeme ukuqala unyaka omusha wokufunda nokufundisa. Zolile, asikubingelele lapha ekhaya Jikelele, sibonge ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngibingelele kuwe noxolo nakubabukeli. Zolile, engabe simqoka kangakanani ke lesi sivumelwano seNSFAS neSWAS nokuthi nje ke sizonciphisa kangakanani umthwalo phela emahlombe abafundi ngokubona kwakho? Ngibona ukuthi isivumelwano esisemqoka ngempela
ngoba sizokwazi ukuthi sivule amathuba okufunda kubafundi akade bengenawo bevalelekile ngenxa yezemali. Siyabagunyaza ke manje ukuthi nabo bazisondeze noma bafake izicelo zokufunda bangavinjwa indaba yokuthi bathi hayi imali azikho uxhaso alokho. Sizwile ke Zolile nokuthi kulesi sivumelwano kuthiwa ke siyingxenye yokuqala phela kohlelo olubizwa nge-comprehensive student funding oluqinisekisa ke ukuthi ke laba abafundi ebebaziwa nge-missing middle abavaleleki ngaphandle. Lolu hlelo ngabe libaleka kangani uma ngabe qinisekisa ukuthi ke abafundi bonke bathola ithuba lokufunda? Lubalekile ngoba uzokhumbula phela ukuthi eminyakeni edlule laba sebebizwa nge-missing middle abafundi abafuma emndenini ekade ithathwa sengathi bona banazo indlela zokubakhokhela abafundi ekhungweni ukuze bathole leyo mfundo. Kodwa kwatholakala ke ngocwaningo ukuthi nabo nayo leyo mndeni leyo inenkinga ngobani lezo mali lezo asekho ngenxa yesimo somnotho. Abafundi ke bagcina sebevaleleke ngaphandle. Lesivumelwano sizobavumela ke nabo ukuthi bakwazi ukuthi baphinde baboneleleke ngendlela ngezinhlelo ezihlelwe iyona i-department ya higher education. Ngiyathokozisa ukuzwa lokho udaba lo-missing middle ngoba isikhathi esiningi abafundi mangabe beyofunda emanyuvesi uthola ukuthi bavaleleka ngaphandle ngenxa ke yalokho ukuthi kuthiwa abazali bayakwazi uku-afforda mangasebenzisa lelo gama bayakwazi ukuthi ke bakhokhele ukufunda kwabo ekubeni bengakwazi ngoba masibheka isimo somnotho njengamanje vele uthola ukuthi noma umzali ubekwazi ukukhokha kodwa ukukhuphuka kwamabhondi ezindlu ukukhuphuka kokudla ey'tolo sekwenza ukuthi ingabe isababikho imali esalayo noma umuntu angathi uyakwazi ukuyibeka ayisave ukuze ingane izokwazi ke ukuyofunda. Kuye kwaphakanyiswa ke Zolile nanokuthi ke kusukela kulonyaka umfundi ke ozohluleka ukuthi aphase ngezinga lika 60% kuyaphezulu angeke alithole uxhaso lwe-NSFAS ngo-2025. Kanti futhi ke nezifundo umfundi azenzayo uzobhekisiswa ke manje ngaphambi kokuthi anikwe uxhaso lemali. Engabe lokho angeke yini mhlawumbe ke kuholele ekutheni abafundi bavaleleke ngaphandle kwazi phela yazi iningi ingqinamba abafundi ababhekana nazo unyaka wabo wokuqala? Lo mbuzo unzima kumina ngizosho ukuthi ngobani njengamanje ngisesikoleni sokuthi ngiseklasini ngiyafundisa. Kusemqoka ukuthi abafundi abakhona lapha eklasini basezingeni. Ngizokutshela ukuthi kungani ngoba uma ngabe izinga labo liphansi kuholele ekutheni umuntu abuye ngonyaka ozayo. Ngonyaka ozayo usethatha isikhala somfundi omusha obekufanele angene lapho kuleso sikhala leso. So ngeso le nyuvesi kubalekile ukuthi abafundi bahlungwe kahle ekuqaleni ngaphambi kokuthi baxhase ukuthi engabe basezingeni yini. Kepha ngeso lomfundi njengokuchaza nje ukuthi ingqinamba nezinsalela ziningi ababhekana nazo. Akulula ukuthi ukwazi ukuthi ngaphambi kokuthi umfundi aqale unyaka wokufunda engabe uzobhekana nani. So ngiyabona ukuthi ngalelo solelo kunzima ukuthi sithi isinqumo esiright ukuthi babekele ukuthi kumele baphase ngo-60% kanje. Kodwa ngiyaqonda uma ngabe ubheka ngeso lenyuvesi. Ngoba futhi Zolile ngiyacabanga ukuthi ukuphasa komfundi esuka kumatikuletsheni eya lapha ya enyuvesi ekwenza unyaka wakhe wokuqala uma ngabe mhlawumbe kungathiwa kwamatikuletsheni ikhiqiza abafundi abaphasa ngo-60% lokho kungabasiza nabo nokuthi bakwazi ukumelana nezinga lokufunda lapha enyuvesi singabe sisabona mhlawumbe izinga eliphezulu abafundi aba-drop out-ayo bayekela ukufunda mhlawumbe nge-first semester bengakaqhubekeli ngoba bengakwazi ukumelana nengcindezi nanesimo nezinga lokufunda lapha emanyuvesi. Kuyiqiniso ngempela lokho ngale kokuthi bazobe be-ready ukuthi bangene kuzoqiniseka ukuthi uma ngabe befika futhi nakhona enyuvesi bazokwazi ukuthi baqhubeke ngalo lelo zinga lelo. Ngoba sengingathinta indaba ukuthi uma ngane kwe-drop out ama-repeaters maningi ngoba umuntu uzobona ukuthi lukhona uxhaso
angiphinde ngiyozama futhi njengoba ngisho ukuthi kubese kwakha umthamo omkhulu ngonyaka olandelayo. So enye izinto ebangela ukuthi ugcine sekuba nengcindezi emanyuvesi ukuthi kuvulwe ikhala ngobani kugcwele abantu abaphindayo, kugcwele abantu abaphinda ngesizathu sokuthi kulula ukuthi bathole uxhaso lwezimali kusuka kulesifasi. Zolile mhlawumbe azikho yini inhlelo ezithi mhlawumbe ukuze ibasari noma umfundaze lo oxhaswa ngawo uqhubeke nawo ama requirements nakho uhlu olubekiwe lokuthi kufuneka ukuthi ubuphasile izifundo zakho ukuzokwazi ukuqhubekela phambili? Akulula ngoba phambilini into ebihamba phambili ukuthi sibheka ukuthi engabe umfundi obhalisile enyuvesi uyakwazi ukubhekelela imali noma izidingo zemali ezidingwa inyuvesi o ngathi nama fees asenyuvesi. Yiso iyona criteria le isikhathi esiningi ebisebenza phambilini. Lokho kube nzima ukuthi uqale phansi usungele zonke lezi zinto ezifana nokuthi engabe umfundi uready noma uzilungiselele kangakanani ukuthi abengxenye yokufunda enyuvesi. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi lesivumelwano lesi sika comprehensive funding esishicilelwe manje sizokwazi ukuthi sifake inhlelo ezokwazi ukuthi zibheke zonke izidingo zomfundi jikelele, singathathi ngokuthi inkinga ezemali kuphela, sibheke nokuthi ukulungele ngokwemfundo kodwa futhi ukulungeleni emotionally ngoba nakho lokho kube nemthelelo umuntu ofika endaweni angayijwayele abhekane nezinsalela angazijwayele kuphinde futhi kumhluphe lokho ezifundweni. Yizona zonke lezi zinto ezithinta impilo yomfundi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Zolile mangabeke sesingena ke mhlambe odabeni lweindawo zabafundi zokuhlala kunegameko lapha abafundi bekhala khona ngokuthi uma bengahlali ngaphakathi ezikhungweni zesikole abaphephile nokuthi izakhiwo ke lezi abaqashiselwa zona azikho ezingeni. Engabe ke mhlambe umnyango wemfundo ephakeme kukhona okwenzayo ukuthi uzame uxazulula lolu daba? Okwamanje enginolwazi lwakho kumayelana nesikhungo engisona njengamanje ukuthi indawo lezi eziqashisayo ezingaphandle zona zingena esivumelwaneni ne-UKZN bese kube i-responsibility ye-UKZN ukuthi ihambe ibheke ukuthi lezo ndawo lezo zisesimeni esikulungele yini ukuthi singahlala umfundi wase-UKZN. Engikwaziyo futhi ukuthi bayaqiniseka ukuthi izinga lelo la lezo zakhiwo lezo ziyafana nalezi ezitholakala phakathi esikhungweni. Angazi-ke and angeke ngize ngikhulumele ezinye izikhungo kodwa yilokho engikwaziyo ngesivumelwano se-UKZN nabaqashisayo baqashisela abafundi base-UKZN. Hayi Zolile ivamile ke nembhikisho yabafundi uma ngabe kuqala unyaka ezikhungweni zemfundo ephakeme. Engabe kulonyaka mhlawumbe ubona izizogwemeka izihombe zalolu hlobo? Ngithemba kanjalo. Kepha thina ngapha sisaqale kahle kusathule asikakatholi imbiko ethi kungenzeka sizilungiselela nje ukuthi nje ukubhaliswa kuzohamba ngokohlelo. Sibonga kakhulu ke Zolile Zungu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Sifise nje sekathi ke ngihamba kahle konke lapho ke esikhungweni sase-UKZN njengoba nawe usushilo singayiboni ke izihombe zembhikisho ngoba phela lokho kuphazamisa ukuqala kokufunda kanye nokufundisa. Konke okuhle sikufisele nosuku oluhle. Ngiyabonga msakazi ngifisele nabafundi unyaka omuhle ka-2024. Sibonge. Lawo ke mbukeli bekuzolile Zungu yena ungodi wezemfundo esikhungweni ke semfundo ephakeme eNyuvesi yaKwaZulu Natal. Ubasichazelayo kabanzi ngokulungela kwezikhungo zemfundo ephakeme ukuqala phela konyaka omusha wokufunda nokufundisa. Asisiquke ezitolo siyabuya emva komzuzwana.
Enkosi kakhulu mbukeli ngokuba usahleli nathi apha ekhaya Jikelele. Ngoku ke singena kwisiqendu sethu semidlalo. Iqala ke loMzantsi Afrika lebhola ekhatywayo uMax Maponyane ukholelwa ukuba iBafana Bafana ingaphumelela itumente yeAFCON ka-2023 eIvory Coast. Ukanti ke ngokuhla kwakusasa iza kuqubisana neCape Verde. When you want to win the tournament, you've got to play the best. And we know that Morocco came in this tournament as the only African team that reached the semi-final of the World Cup, and also as #1 in Africa. So Bafana were up against it, and as they say, you don't pick your fights. So those are the fights that were put in front of them. And surprise, surprise, it was just a big moment for South Africans. I, for one, never thought Bafana will beat Morocco on the night. We might go all the way. Yeah? If you ask me, we might go all the way. But the only thing that can stop us going all the way is when we believe we have gotten rid of #1 in Africa. If we can say we need this, it's up for grabs, all the top 5 in Africa are out of it, we are faced with this, then we know that we could win it. Khuseli woluntu advocate Koleka Caleka uthi liyakhula inani lamalungu eParlamente akhalazela izenzo zamanye amalungu eParlamente. Ezi zikhalazo ke zifakwe kwiofisi yakhe. Uthi ke oku kulibazisa uqwalaselwa kwezinye izikhalazo ezivela eluntwini. Kuva banzi malunga noku sithetha nengcali kwezopolitiko unjingalwazi Jikelele breakfast. Masikhankanye into yokuba omnye ke wabavelisi balenkqubo uye wazama ukuqhagamshelana neofisi Khuseli woluntu kodwa oko ke kuye kwaphantsa. Njingalwazi masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zozibini ngokwenza idinga kunye nathi. Izibuselo komsasazi nabaphulaphula. Umkhuseli woluntu advocate Koleka Caleka uyakhala apha ngezikhalazo ezisuka kumalungu eParlamente eziya kwiofisi yakhe. Ungathi mhlambe intoni eyenza iofisi yomkhuseli woluntu ibe kanti ithi into kubana iyaxhalaba malunga nezikhalazo ezifakwa ngamalungu eParlamente? Wonke umuntu unalo ilungelo ngakumgaqo siseko yoba ngaba afake izikhalazo ku public protector. Kodwa ke sometimes ezinye izikhalazo azifakwa in good faith, umhlambi ke zifakwa siphembelelwa zizathu zezopolitiko. Iphazamisana ke nenkqubo ka public protector, because if akathethi lento kufuna uba makayithethe iba ngathi uthatha amacala. Senokwenzeka mhlambi ke uthetha phezu kwaloo nto ke uba ngaba ezinye zezikhalazo azenzwanga ukureporta izinto ezirongo ezenziwayo, but zizikhalazo nje ezinento kwenza nezopolitiko. Kuyavakala into yokubana kule ngqungquthela ibisandula ubanjwa phaa eKapa uadvocate Caleka uye wayikhankanya into yokubana funeke mhlambe kube khona amaqonga athile apho osopolitiko bakwazi ukuthi thaca izikhalazo zabo. Ngokomthetho xa amalungu eParlamente engonwabanga zizinto ezithile ezenzekayo ingaba kufuneke bazifake ephi izikhalazo? No, bangazifaka ku public protector nakwezinye ichapter 9 institutions. But all I'm saying, into bangaba as a institutions kanye as a offices, offices ezisekelwe uqinisa idemocracy yethu. Idemocracies zinempumelelo because zine institutions independent, outside uhulumende ukwenza checks and balances, but eza institutions mazingasetyenziswa as political instruments ukulwa amadabi ezopolitiko kureport izinto ezingekhoyo. And then expect the public protect bangaba bakenze uphando. First of all, I mean, I think you waste of taxpayers money, you waste of ixesha le investigators and
ayonto funeke ikhuthaziwe kumi. Bensazoya kuyo lonke into bana mhlawumbe ubangaba ngenene nangenyaniso bayafika but izikhalazo zabo kuzabe kuthiwa going back and forth kanti ngapha kunezikhalazo zoluntu ekumele into bana eziyasingathwa. Njengalazo breakfast ngokoluvo lwakho ezeziphi izinto amalungu eParlamente azixelayo kwioffice yomkhuseli woluntu? Well, I mean, as you know, bangaba unansika isikhalazo se phala I mean sisuke from Arthur Fraser, okay, being a member of the parliament, but zikhona ezinye izikhalazo ezisuka from members of parliament, because as usazi ukolento kuthiwa yi-separation of powers, which is a legislative institution, which is the parliament, and then you have the executive, which is a cabinet, then a judiciary. So parliament in a responsibility to demand answers from a cabinet, okanye to hold a cabinet accountable. So if a report is in the bona bangaba ziyasilela kwi cabinet, get checks and balances ezo kanye and separation of powers. So it's very important by members of parliament ezumsebenzi wazo, but izwenza ngendlela onyansekileyo kodwa. Kukuba khona kwa osopolitika bakhe bagxeka le office ngaba mhlambe oku kuthetha ukuba itshintshile indlela abazopolitiko abayijonga ngayo ioffice yomkhuseli woluntu xa mhlambe bebona ngathi izikhalazo abazifaka kule office azide bezibe kanti zibe ngathi ziyajonga okanye kwenzeka ngekendlela abafuna ngayo. I think Msasazi, my reading of the situation is that since umama uMkhwebane took over, isidima sala office sesiyahla, because la office decided on purpose to take sides kumadabi ezopolitiko kwi-ANC yasetyenziswa, ayahlonitshwa olinye icala yathandwa. So I don't think la feeling imkile ngoku, because i-judgment ka-public protector but not sephalaphala ayinxumisi. So zikhona perceptions as negative towards la office. La office ke ngoku in a golden opportunity ngoku to showcase a high level of professionalism. Ibonakalisa bangaba yenza umsebenzi wayo ngokwendlela enesidima, ngokwendlela eyamkelekileyo. But angayiboni lento leyo kodwa. That's why kukho izimvo ezingqubanayo ngendlela le office enza ngawo umsebenzi wayo. Njengusitsho njengalazi into yokubana ngoku banethuba elihle lokuba bazibonakalise intembeko yabo nokusebenza kwabo ngokuzimisela. Ungathi kuphi kanye kanye apho kusilela khona kule office? I think leadership ethi reach out to zonke groupings in society. A leadership engakhethi mntu, engakhethi buso, engakhethi icala. Asikayiboni okwangoku. Lonto yenza bangaba ke ngoku isidima sibe affected sala office. I think the challenge ekhoyo. I don't think the problem imali enikwayo la office resources party indlela eziphatha ngayo yona nendlela ebonwa ngayo luluntu. Ingaba njengalwazi siza kubona mhlawumbe ukwanda kwezikhalazo bezepolitiko ezijolise kwioffice yomkhuseli woluntu njengoko kuza kubanjwa unyulo likazwelonke kulonyaka. Siye sawabona amaqela ezopolitiko afana neDA efaka izikhalazo besitsho into yokubana indlela mhlawumbe imali echithwa ngayo bebangalela kaloku nomnumzana ubheka icele. Sentsho since ke ngokusijonge kunyulo, ingaba sizawubona amaqela ngamaqela befaka izikhalazo zabo kule office? Yes, because abanye bazafaka ke in good faith. You cannot say that abantu abangafaki izikhalazo just because elections are just around the corner.
But at the same time, bakhona abantu who will take advantage of elections ezawubanjwa bafune ukulwa amadaba ezopolitiko to expose political opponents zabo using la office. That is possible. Befuna ufumana votes izakwenzeka naleyo into nayo. But I think le office le funeka ibonakalise indlela yoziphatha eyamkelekileyo engakhethi qala lithile lezopolitiko. Bensazayo kuyo lonto kanye into kubana mhlambi office since sijonge unyulo bona bangazikhwebula njani so that kungabonakala ingathi mhlawumbe ba bias okanye bacenge lamaqela since sijonge kunyulo. Enkosi kakhulu ngaloncazelo njingalwazi untsikelelo breakfast benosuku oluhle. Ngosomsazi. Lo mbukeli besithetha naye bingunjingalwazi intsikelelo breakfast oyingcali kwezopolitiko nobesinqokela naye malunga nengxalabo ze-ofisi yomkhuseli woluntu malunga nezikhalazo ezifakwa ngosopolitiki kule ofisi.